Sibingelele. This is Dlodlo Media ne silana eGovernment Bheki under iWard 11 la isimo sakhona simuncu kakhulu la isurage khona evuza khona amalanga ingane umphakathi wakhona uyakhala ngeingane sothi siyadlala kule surage manje nokuhamba bakwazi ukuhamba kahle beqe ukuya eWard 21 eWard 20 section yaseMandela ne ngoba la sikhona kula eWhite City modlula nje echicken yakho isurage sathi seyivuzi lamalanga bakwazi ukuhamba lana umphakathi uyakhala ukhala ngalesimo obhekene naso ne sale surage njengoba niyibona ke lana isurage isimo zakhona ukuthi sinjani iyo ke le isurage levuza amalanga la eWard 11 under Government Bheki Municipality sinibikela nje ekujikeni kwelanga namhlanje nge-25 July asibonge emphakathi. This is Dlodlo Media. Please follow us on social media, Instagram sikhona kwi-TikTok sikhona Dlodlo Media, ku-Facebook sikhona Dlodlo Media nakhona kwi-YouTube sikhona Dlodlo Media. Please follow us and subscribe on our YouTube channel Dlodlo Media, please. Thank you.